we want us for ye do sonson e o se obi bia ye hu da boke KSM Nsem shisha da temu nyama shisha su go for di boni wo su wa si nyama shisha su wa si ensem shisha su wa si nyama shisha su wa si KSM mi si Nsem shisha da temu nyama shisha su wa si obi eni tia ba na so ye de koka we nya se so di boni we na se be ni o se na ensem shisha da ke munye me su masi KSM Nsem shisha da ke munye me su masi obi be ni amo no dia kasa na ko ni be wa nwa kanya ni ti ubi ni o mi si KSM Nsem shisha da ke munye me shisha su Edano baby krise Romu baby eudi baby Nsem kika baby ye jama mo baby Dano enda yesu bebano Dano baby Edano de ebe papa ene ayedwe papa awakana Ghana mabunu ene merwafo ne kokrafo yina esu Ghana is coming back home and at the trade and Ponyanko Pomba de ebe papa Ghana ya lusu aye bafina Nsem bebre yebe wunti ya na ka say ba 7 o'clock na ya pon na 9 o'clock na mum because of any mgwasia boy ya kohwe ya na ya she Ghana ya na ye ne hwe ya ye beka eninti ene ya twa ye kohwe ball na ball no agya ya awreho ne oyene agya ya awreho ne oyene kese pa ene ede ama ye sanse obetu asika obebo abofra be ho kasana at the end of the year, at the end of the month, now we know for so be a fun for this one. I think that you are doing on foolish work. Let me use it like that. Oh yeah, say mooning because you juma sabi Mr. Rebecca and oh yeah. It's an say Ghana ya wono o man sika ne yatabiri ne say bucho yatabiri o man sika. Se mo fan kodi agro emra de mo akwakoye. Ewrade Ghana pa de ne ye wo mi. Edien pana oman atete apansam na yenhu de ekoso oman mu na niam bebre wo ha in fact where the Ghana ekono in fact ya homete pa babia yedru samne ni anamo ayetu no ye bibia sese bibia nyo ye sese ye bibia nye nema bia ni wo ekoso oman mu Why? Aden. Baso ahye mame, obaso ahye. Mon share video ni fan target amanfo binum. There are some particular people some fan video in target mo. And they be nkomane e be kasa. And they be who say yes, we are suffering. Yes, we are suffering in this world, in this country. Yebre pa. Why? Because ye bi bianye. Nothing. Bibia from A to Z. Bibia anye. Let you was a basa. Titi me bisa say. Why didn't it was a basa? Say ya my Ghana. A bibi my Ghana. Young quiet. Jina babia. Hey na a pasca. Why? A dear ekosi. And near me is sitting near my ekosono. In fact, I was set. Ye dear Nancy from near my empire bomu ye ding. Na say ya my empire bomu anya dia. In fact, Africa. Ye be dia dokono kwa. But oba so ahye mame. Oba so ana wa hye. Na obi so anya bi ahwe kama sene ese fata. But o me say oba so aye den.
share na bia so intimi koso kama kama na be kansem ene ye bedi nkomo ene ye bedi nkomo papa ene ye bedi nkomo Richmond wasi na no nana ene ye bedi nkomo usura emaso kona koda wona ma ni nikan because ene yesi ye be kasa Ghana was say ye kasa ene pa obetimi afra ba homa no so obetimi do text message aba but o sha no ma text message e de amame why Hytvgh and York FM so ana wani gusu a wo hwe sabre me pa cho share the program give me share program no mame and now beti wasum jumade ni di ensam e wo ho and I sabre me am di jumade ho cha me fa me nana Trimude aduana de se kron pa ene me mama a wo me aduana ni me panso aduana ni ha e me nuanu nyina ye aduana fo aduana ye ucha na maji akunya sabre mani abre because many mbre ya na meboa mabuna ye wo kan na e wo se ye sori na ye chi ya man kan na si ho but wo tie de be kan no so ne me ya adwen a share na ma comment mami because e wo se ye sori na ye chi o man kan na e di si ho ko Ghana e ye menu mienu de Ghana nya ba akofo bi Ghana o da se ka kire obi a ka kire se na na ti wo dem life my bad life o me share na o me comment but wo tie o comment wi a what comment here you know they also hear and say what like program no wa share e dey amame because say ya nyesa na ya ma nsem binim ho na nsem no antu anamo anko akira in fact Ghana ebedi ya dokono kwa yebedi ya dokono kwa dia meka no ote ase dia meka no sisi ano ote ase. There are a lot of people sir born in nema binti o mo ahwere mo nkwa o mo ahwere mo japade so you go follow we are following those kind of things and for yen kosi ba bia obi krase Ghana no born yen twam ye pe ba bintina for be 30 good years that's kana ye tugu no ye betimi de aboa fire service and me ma videos bi and me ma videos pa na Friday ya chirechirem eno no eyeboja ye de ense pinya so because obi awra ho utifie na awra ho a mami hu type mame yanko because type your phone no na share for mame why type your phone no so share na ma comment na yanko ye kwa no ye kwa yanim ye no bibi ambu ya bam se be kanokre bi ahwe bibi no esi ya kwanse yan kanokre ye be kanokre no na ye kanokre na se wo so wonti ase de open no na waye ne yabre esi yabre Ghana yefe ne those people ne hefo no yabre mo papa ye ka se yabre mo ana ye boa yabre mo ni tobe kasa de you na me hu captain a ya man record da asa mo jam no pen so wan captain ya man record it's not nonsense captain ya man red card who be one uti be one say the whole captain band bon masa oba anye se man tena Ghana ogu Ghana for anima ase na me kra sha ase bo na nkasa no me hu Ghana ni a yesra man record bia broso sa na wanya bibia mo ase ko wan kro no boy cap ya wanya ma wanya cap ya ma cap yususu a dia wase obaya no wa magana gidi money so I was a timono omu close it down they say factories binima omu aye japade a ya mfa anya hwe I was see you break those things down because emfa emwa bia mra Ghana emfa ne ma papa bia emwa emma but o ti dem can say we video na share the video for me share the video give me but what I say Tabiri Peter I say watching live inside Asankregwa Mr. Tabiri ene yero bedi nkomo pa awa Asankregwa obutu Asankregwa na case bi si Asankregwa case no ya beka ho asem ne Tabiri Peter ba ahoma no so na twetwe nkomo nti Mr. Tabiri wa ahoma no so ampacho jena so man ko ba bia wa mode hwe unya na wase me acho share for tag obi because these people are collapsing Ghana ya pay for no mugu Ghana almost say Ghana
Why? Because you need camophobia and you know what kind of you show your town, they attracting you. They are attracting you day in day out. Isn't that nonsense? And you say we are say Ghana, Mr. Like me use some aswes be. And yes, I was used to aswes before Mr. Ohemia fatten because you never me tax. Oh tax. They take us a tax name tax no. You send him mobile money man now kwako yet too. Oh send ya komo binu yet too. What on so crumpa no yet too. You see what you call digital world, you digital and ye ne. Million here na Ghana na abuako. You know an sign me. You see your Ghana, we are fighting for our country. But now, say better now a woman there. I don't know whether it's fight or a struggle. I don't know how to use the word. Why then e koso then aba maba then asi messages ne baba making can obi agene de why me ready ma obi a ensa aka ne messages ne dem mo se mo de ba pa mo famra na yentwa emma musa yenhwe emma montana se ensa ye Ghana yentana se kwa. Because say you tell us when if you have sa o me no me enu ya won na be kire yen daache bisam sa den o be wo me so me wo ye be ja man wa akọ nti empanfo no e be say o man no ana empanfo no be misusing the country. You will good diamond whatever everything enu na ye to go amoso no mo de sabi amode kofa shawo for ne what unnecessary things nkwa sim hunu ne nkwasasem ojina park so obobo no odwin say okwa bad in guess akobole. Our players, our leaders, our and so forth and so on, these people are misusing our money. They are misusing our money. Maba for nothing, for us to creating jobs, to give us work, to give us some place to sleep. They are not doing it. They are not doing it. Oh, they are not doing it. But unim, they are using their money for unusual things. Yeah. So then, what is going on? Why? And then you call some where they just the beginning. This just the beginning. Where you associate a beginning. You have a concern a beginning. Cry because one team in fact Ghana come and Ghana is not for any one people or one person. It's for the nation. So are they more parts they're saying? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Ghana, what do you mean? More parts they're saying? I don't person much there. I'm on Facebook or not make a can send me people. I'm for them comment eba. I'm make a be fanchero because yani we free Peter Tabiri or say or here live from Sankregwa for your church amopa yebeka Sankregwa house one ne yebeka house papa you go so but obaso ana wa say e dey amame why share farmer me Trimude mo say na no ora say ya na no Trimude mo anwure me cha so akwanso obaso a share mame obaso a share na ma comment me ba to say ne obaso na wan share amame comment a me be fu pa because we should forgive us say or if WhatsApp say please how are you keep doing good work. Yeah, thank you very much. And thank you very much. Thank you very much. Young consem no so ane ye tra omai Ghana. Ye ko amanfo close ansam ya ba Ghana. Na omai Ghana na
Oh my Ghana there is a lusu bet ye from my Ghana na yako different country Abuja. Na Yahoo boys, yaka Yahoo boys na omo ye type ne yaka ne saying oh mama me those name no. Saka wafwe. Ena omo akwachi ababaawa bi a ababaawa no na nka omo de ne ye rituals. We can rituals what I say sikadurofo bi. Ena Nyankopon wadom yantimi amfa na anya rituals no. Ena Nyankopon adaroma watimi succeed na mom the way ababaawa no asi aye no ni pampo nya akono hwe ene mabaawa na maba no ho minim se ye bayio se ye bayio se ye jimio se ye nkwasiade o se nyansa na se bibinim nimo mente ase se ye bayio na mo ne mabaawa na maba ne de na moje Ediana moje free we ase. Moje den. What do you want? Say ye Jimmy. Say ye nkwasiade. Say ye sikani bere. Say we ase ahunyade. Metwe wa ma amaba no. Ye twe mu a monte ase. De obefa no ne betena. Obepoa wa. Opemu wanya sabi. Ono aduane kakra ye mo bra no. Mompe. I just say your boys no more trans no more de nkwasiade no more de omo na agu car dashboard ne so afamu di gusu wi ana mo chele ye chele ye bole ye chele ye bole ye chele ye bole foolish muni munyansa he nkwasiade ne jimisem ko na nema ba wa bi ne mo ye mo mani na ho na wi ye mere na duru hwe ababa we oda scream hisu pa hwe de waye akede ne koye rituals hwe de ni payo etinan maba we mu mfa nsu anyansa ene yesi ade bia ba ye friend TikTok bi ababa we timi ko jina hode puni mu no ye unnecessary calls unnecessary video calls na nkwasiade jimede wasem nko a are be very hook up obi ne ties wa set titra and o video no onimu se ono situation wo mu na no o video no Why Ghana? Why Africa? Africa girls, you like money too much. You these people, you like money too much. Say nyansa na money, say but you should wait and see. Say there is something coming. Nkrane come bro, for me say red means stop, yellow means go and go. Na momo sa maya no monim de eba maso ada de eche oni we akoda na wakofa we na wadi we madi nanam na madi so ani mane nanam obesuye nyansa create your own say Africa minim baye emamu Ghana de omo say pero no so ema how to create your own job no emai empe omone nam say bachiri look at all these things ise muhunu kwa hey Africa mamu ho mobo muhu mobo papa mon like video no na mon share na mon give comment na uni abani a nka how do you feel o feel saying uni abani ujina huya mami how do you feel it say oyewunu aba how do you feel it
o nigga momo mani na ho e man minim se mo ba bi na yam hini o se sikani bire na yam aya na yam wanwa kana ma Africa ma momo mani na ho se si ya meti yi na me se me pe oba na me deny sacrifice ya menya na easy because a money brisika areti amo yesa do mu chire se ka na wa money 20 cedi wa send credit amano obedi wachi munya adwuma na we so nyina me ka na wo se ye create adwuma e ba o man mu ye mpa ifo no mutie ya create job o create job na mabo ane mrante nya adwuma nye ababa wo pa adwuma si ene ne bedanti obenya adwuma na obe ma de utise dwanti oboa mpa ifo in create hwe ena wonam ena bi mu afo ese to hwe to se na yedi ngusua e na se yabo ne dua omo kono omo ba na ona bu use bo look at all these things edu ba bi ana wiase yare ho edu ba bi se ya na wiase no are ho no aye basa na ye hu de ya asem ne ba ye kan mana kwa kosi esu ye mpanfo yai the cause of all these things mo kreti nyuma ne niama ye nya bia ye ya we bia ensi o ana meboa enso niama hunu ai wo se de sika ye ene ye de ye mumi ehye nyansa na no memeneda asem bi si aya sankregwa accident kese pa na sie na me ka asem bi a kire se ye kaba bi agi ani na galamse ne koso na because of galamse nti pragiati kura boso na niema ekoso na ekọ na eba na ya sankregwa western region atoyema ntemas na me kan de wi amrantie ne si de pragia ne se niema wo ho no enye easy na nursing nurse for omo aba atanase a omo eba beye adwuma asefo eye community anase the district no ahwiaka bia kocha for muso ku omo kra nipa me ni de wu ma me ni de wu atoye mu ha awu bia anim gwase wo ewo ya why because emra nya adwuma okronum emra nya adwuma okronum emaya na wu producer on say guest no na omo pictures no different one too no fatu so me ahofefo guest maya fe guys omo wo ya aden hwe MC ni DC ni whatever mo fa mo nansi form na praga ni ekunipa wasankregwa ekunipa ankasa ekunipa de we praga no abobo ya praga ni si kunipa na in fact eyareho papa nipa wu na ewu o krono so car accident motor accident hwe pragiafo no mo fa mesia nketesia e wo pragianum asangra gwa asem na mekan producer wo video na mo de fa chiro mo picture no omo pictures no on say pictures ni different awo omo we fa nkasa omo wu anim gwa hwe obi sabi kafra hwe de we ababa we fa asia fa so awu aden kra aden ti de na ekoso de na ekoso me ba cho ba so ase please share for me share program na mama oh here oh there if you are watching me share now share wow nice girl on kissable on mouth just oh fina no cry be wow like look at the sexy decoration omuye mienu na baako no kokko no ene producer de ne picture baako ne de on say na tag
baako no de si ye ni nyina ne se wa hwe opa kama onka bi nshi hu hwe de we a ababa wai afaso awu wawu kama ya yanu ane sen na amen yanu ane sen ana amen yanu ane sen ana amen yanu ane sen ana amen se nketesia mabawa ebebo bra aye adwumaden akofie na nkwansia abekuomu ka nkwansia abobo yawo pragia bi abisia ne nkwansia wu na me na asem ni siye no enam sini DJ6 ebe pusu ahoma na hwe so ho na betimi no na atwetwe nkomo afa de siye no ho in fact asem no ya reho de dika asem no ehya papa asem no eya reho obaso na wa me baso share mame hwe oyonko da no da emaba we nya maba wa bi asabi omoye maba wa nketoa anwo fefo pa eba ne sen edian kra ne amakana diseme sisi ne de ekoso yate ne abuye ne eguso besi asankira gwa no discipline ho discipline there's no discipline that can omo family nya adwuma adenti na wase ebasa me say ode me a ode asem we are going to tack the fact we are going to say the truth dokro bia ne nema babia nema hye biansem bia wo bia no o se to anamo na ye ka nokre ema ni pehu se because Ghana is for me. Ghana is for you. Yantrasi emobi fa. Omani ya minu mienu die. Pa comment. Fabra. Na share program no mame. Uko be share program no. So ti mi akoso kama. Paswa. Share. Kama. Mi share so be share program no. Share na me keka comment na comment de ba de ba. Making to the man. Making kind ready amount. Isro. One more thing. Na share program na tag na yana musini Peter Tabiri Pialo Honorable Pialo ewa homa no se ne be twetwe nkomo pa ne be twetwe nkomo ne yenya no ne de iti ne de Honorable Pialo Mr. Peter Tabiri emu adu de ba ya nsem pi nsem wo dwumadie so na ho te sen asawo fonya ho ni omo de meyo ajansa ntwere dwuma de amini se okwaya Western Regional bibi akoso kama wodi akotene wo ho na ya bo na aja unya asem enso ompa ba ekadwuma no ya mu kra wo hiti o ene yebedi nkomo bebre na ene nkomo aye di no efa ye mabawa mienu bi omo wu na sintre yifoi omo wu ya
obetime atwa ho mfonyin kakra bi ama ye na afi ye din komo kakra kakra wa asenkregwa ne nimpote so nimpotemu ho komo kakra enti maba wa ya omo wi obetime ne din komo boy komo kakra na boy nduru mu kakra man yo medas my phone magic ATN omhwe Hytvgh Sabri asi this week it is asenkregwa odo to asenkregwa de obibiare nka ajajo I did Yama is yes any remi ba na na asam no be ba ko and say emaba wa mi bi aba ko di ene Priscilla NP Williams to the one no GA okay oya level 300 students for asekata nursing and midwifery training college ono kasani school doctor Ellen Ayite Ansa also level 200 way ena ababa wa Priscilla NP ofri 2021 no omo ye face of nursing training wa asenkregwa and the best face of asenkregwa it na say o hand over the ma 2022 next one number be ye it na ye memende na ka omo de dwadi no ehye so enti baba wa no be true asenkregwa anopa no free and cry we na what told the school doctor nim say omo nyina omra no meja no krom na say ye face of asenkregwa nursing training dey say mitiba be siesie bitire ho na eja bitire ho so ye fe say be ho fe be ka ho when the school doctor so ya sutie etie no ema onu nyina ba krom be ye ne tire ho wie na Priscilla NP Williams na busiafo bi mu efri asenkregwa ha no enti Priscilla edito Ellen Ayite area ni school doctor so munko fi na omunko pe bibi kakra enka omo ano ansa na omo aba school mu na nenia ampa omo je penya kokopie mu efi hono ma omo ko ye edibi ka omo ano wo hono mu na goba ni se omo de aduane kan no so egu party bag mu se omo de ko school mu na omo ne omo yonkofo nyina omo ko ta adidi we na Priscilla Antwi ene Ayite Ansa na Priscilla Antwi no ofiri Winiba na busiafo bi mu so efiri asenkregwa hanom Winiba na Ellen Ayite Ansa no so ofiri Chebi Eastern region Chebi na nadu kromo Chebi ena sa Ellen Ayite ofiri we ekoba ni se omu wie biano na omu ko back to school mu no we na tetebre mo no mbesi kwa ena omu hu pragia omu anche ho no munya pragia enti na pragia no baako esi enim na baako so eto aso nti omu de ka kofro on the ewa animu no omu ya mamienu omu de ka kofro nti raja no kan ho anaje so omu ya miensa first one no nti second one no so efa mema mienu a raja no so kan ho na je se omu so ya miensa nti praga mienu no nyina no esa so we na obepiem wo atankregwa ayimfie ho no se wo sane akọ health insurance one ma ho no asane mu na ye friend say ho asane mu so no abranche bi nso charge car battery ho no me susu emu no ofri be pai ba won sabe nkum ho na pepe na yesusu emu no ye hu se na ka bi apark ho no mo enti ebra na bo no nsia empa emu ekobo no so no na your friends the grader at the top speed according to the eyewitness for anom ho no mo no na your friends grader no so no oye adwuma wo asenkegwa ne mpesua which is amanfi west hanom okay mpesua okay bisisu pise grader no assembly dia we na ene nim dia na driver your friend operator no na America ewo mu according to the eye which is fair no mo editwe enkomo we na ebra obewu se na asane mo car no esi on wa parking che on muntin or travel for the other lane nti we na oswavu na over 10 to ni lane mu no ene ene 10 nti on mo page na nya na chese
Pragamian essence wa ultimate washing say o gifa almost na adeba kwa chese efa fie ni se nipa miensa de emutigwa menuma ene de omunye omutiri didi mu na ba ko so victim ba ko ono so ene no twetwe nkomo ono so ohun se bisi anu ba besi enti ohuri ene ekani sisi ne kon ene ne nan ene na o se o de ne eye ne ya pa na ye nyamba Plensela Entry Williams dodo na afre no GAW owo Winiba ne na busa trosu bi mu ewo asenkegba no one ye niaba Ellen Ayite Ansa omunyina eko asenkegba Nursing and Midwifery Training College empempem no kase de omoto na nanoma chese obi piem wasenkegba ni pesu aso obi biara etwa ajajo ma awewo ne de ye di baba enye agro na we no ye boy mode edi asem na chi e ko pie mu wo asenkegba Father Alan Roni Memorial Hospital adodo na fe no asenkegba Catholic Hospital ye bo mode ko pie mu wo no mo e ma edi asem no so achi we na Dr. Emmanuel Ankama ana yakoko to no yano no twen komo chiremu se na kre se omode victims no nipa 4 awe repiem wo Father Alan Roni Memorial Hospital ema ohwe omo na mpempre na yeka se die sabedwem omo ehwo ye de yie pa na ye niema mienum de ene omo ntime mepiem wo omo wu atemu no ma mpempre omo da so ewo asenkregba kale asenkregba mochi rather many of them na unyi ni se eye grader tete kan se grader driver yi na nya buni bi na wabo because eye Saturday me ne day de boja ye bubi na wabo a watimi akwa fa eye maba wa oso no kama etefo o hwe me sabre maba ne picture no ene da eye u TV no na se o phone no so no ene mo accident ne so ene o hwe ba kwa ni moja tese ba ko no ho efe pa media means about but omuye tu but I say kokon ho fe papa to say ahon fe fo na accident no so see ya no to mu say community omode enemo bia kata ba ko no de omode ntoma bia kata sabi na jada no so kakra ne bibi santi na unyi ni say driver ya na say the greater driver ya na say greater driver nya bubi na wabo ya utie afaha na watie afaha na odi bibia kana no mpempere mitini so pidie but the man for kanu na yenso ye de tribute che atifu a muaji pre ATN na omia abawo tanu se aselu si ye no ye bomode se ababawa no nsema na omo kan ye omo se omo ko papa ho no mu na omo fifi eba enti ye ma yenso nsanjwe wo nim se asema abowura asie no ye bowura mu ne ye pie ye bomode etu na mo ekọ ho no mu ekọ papa na busiafo no ma mo sangregba ko bisa omo se ene kure se yenia ye pensela mo eba ho no mu na papa ni papa ye fra no Kwame Kusi Sam na adanse odifa ne baba no no de na chese eya werewuye pa na o ma werewuye pa o chire mu se ne kure se omo bae se omo ba pe bi kakra aka omo ano na tani abaiwa ne wo ye fe wa hwe ne picture na da screen so na oba broni anti se na de ni papa nkasa pa wo abrochira mpempira me no kasa yu ni papa wo no ankasa e wo abrochire
me no ekasai apapa wa sene ne ho ye fe enene mafoi omunya ho fe kakra de le omu chechro mo ho ne chese otia kwa ompese otie yie na ne papa ne dia da se sa papa we ye oda screen so ampempe omu hwe yi oba be piem ofie hono ma chese onye duru hono ma no wa jane ne manyina to hono mu ohun po se ono e na oye onchina ne ho na papa no ka se ma me hu dwiri mi o se wo hwe onye nipa bia oye basa nka sabi onem ne ma fom mai wa ba ya mu ye fe kakra o mu chobo se me masem no na dabi prince la de papa no dia da se fa no se onte sa o bra no wase o yo ba bia o duye papa na wa hwira de pa e sabi ai abusia fo hwa mi a prince abusia fo hwa mi a kakra mi to aka chere se ya ma abusia fo no yakọ na ya tamwo mu shedin pa na yakoso bowramu ewo asenegwa nursing training asenegwa nursing midwifery training college and principal no ehwe komo na principal no idi a ye de frɛ no eye madam jensie asie duwa aduako idi a ye de frɛ no na ye no hwe komo na mama no onpe no wasem na chese ensem na okeka ya no o se ebe din so betime gina camera mu anase obetime ya record na ya o twa dadwo ohu de onye asem sei onsusu ona so dai na sa atoyere nchem kese we abone pusa no enti ohu de onye na rehuye na rehuye pa ye ni so rehu ya se film na mama no o kire mu se sese ohu de on kampo na de ye ni se ya tira o cheye de ko ba ni se sa school principal na asemi sebi ai obi de ne ba be ja se hwe ne mame na tete bre mu ya te se onyare onya hwe wawu obi o body na ya be te se wakokofro pragia e wo kromu mu e ba ni se de na mame kwakoka enti na mame no eye no dadin ohu de on ka eti na ne ma na your friend simple Ellen ayite na omo fani difficult say ombetimi abo na busiafo amane na MC honorable lord nana kano oni asenkegwa ahemfofo ne nimpayemfo nyina eba asero your friend nursing training no mo any principal no ebe to adwe efa kwan bia ombetimi de adan abusiafo no se na me ba cho bibisa se honorable MC Lotano aya na de menti akese pa ma na se adwuma obo no mahu pa nti no adwuma pa honorable MC sinti se aso kwa ya hyase enya ba pass wo asegwa ni pesu aso mi se sa oye ne atoyere nchemi ya CCC enche etobeka because enche bia na 3 to 4 days ni na Newtown so ni mo no ma Newtown asegwa Newtown 4 days was attack road one ma timakao wa lodu nua mako 7 na obahwa enio akese akuku dampa mako 7 na egu sa timakao so na all kind careful na be tigu hon mo stop be e hon mo de enu ya yantam ni nyina chese area ho entina mi bisa se o kasa no pono o kasa se edu be ne perform me can see to be se edu be amunya serious ena enye se ne gwampo mfonko ayega na mponfo sabi o asem besi no asem asabi etimi di asem abaro ena msom behwe ne pomasi bire no on betwan ama asem na siewie ansa na omo ahwe ne pomasi bire eti ya hwe sese omo amuno wahi amuno wahi sese yai emprempre dia amuno ewo asankragwa mochre okay abusia omuguso a omutoto adwe enra na ayitere abusia fo bebe pie mu enti omuguso toto adwe a ombese no mbesi aye amuno onim se ese de amuno so ho sensem ba be sie na adnade bia nya mai wo ho de bia nya mai okay yes so de wani be di achi because yan hwe de ani be di achi na waka kire MC se ye de na sini mo na adwuma pa obo na ebremu no brese mu no ye ne be twetwe nkomo tuze Hytvgh TV de na Trimude me tia ide ensem e ko twi kobrema na me de pro bibia amaye hu dia eko ene dia eba nyina eki na yesi sofo bi nso
akwa di obi sika na ade na de no so ne mu kire mu te say yɛda se ma mfa we nsia nsa na matoa so na ɛnam sɛ asɛm we na aba no tino ɛnura bi sa me call school mo no mo na kyɛ sɛ sɛ ɔmo ahyɛ mrakete sɛ nursing training for ɛsɛ sɛ obi biara ɛkɔ abɔnten eti ɛmɔnte wa na asabi ɔmo ne nursing training for no edi sɔkɔdɛ no deɛ ɔmo so ensu ɛno so akɔyɛ asɛm kyɛ sɛ ɔmo ne maba ne di sɔkɔdɛ wɔ hɔ sɔkɔdɛ ɛnyɛ sɛ ɛdɛ mma ne mmarima kyia deɛ ɛdɛ yɛ sɔkɔdɛ tv pie mu edi sɛ ɛmɔnte wa na ɛnɔ ɔmo ne twi nkɔmɔ deɛ ɔde nso so kora sɛ akɔyɛ awerɛho sɛm foforɔ nso a sabere ɔmo ebobɔ na yɛnkɔ sɔfo no so deɛ no ɛne deɛ bɔ ne taw na ɛno deɛ Friday bogya yɛ because Friday deɛ mɛyɛ full story abɔnti yɛ mo ne taw na yɛ mo bɔ so na mɛyɛ 1 minute pɛ na yɛnkɔ meda se sɔfo Kenneth Mensa adodo na fra no obrempon na sorry edin a ɛda so ɛyɛ Mega Word Chapel International ɛnkyɛ ɛna mede na sem ɛbɛtu dwa ɛnam sɛ asɛm na ɛwɔ police station ntino police for boy ano sɛ yenya botre ansa sɔfo ya baba ya fragadam ɔde oil ɛne ɛyɛ fence ɔde Israel oil ɛne ensuo afra amana pagya sɛ saw ama za break police for ɛhwɛ na ɔmo declare no wanted sa Pastor Kenneth Mensa yɛhwɛ no pa wakɔyɛ fragadam yɛnuaba Rosemont a ofri Dubai aba bɛbɔ so minie wakɔyɛ no fragadam a tɛsɛ awia huye pasika 40,000 Ghana cedis, which is all currency of 400 million. And now Sophie, why you fragadam yɛnuaba Rosemont amwafo na the two women say my sister Mr. Tabiuni bibi this one catch them on common I obi ade nti no wan say medical catch you say we your suspense enti ye be package the camera na say born na ye boy na Ghana for edi areho nti no amafo asum ye omo de panti Friday ebe ye oja wo fia Friday be nya adaje 7 o'clock pepepe na ya ase ye awo sofo ne de no ne ya say ye ka ni nyina amafo asum ye omo de enti unim me mo wa cha odofo na etie for na Friday no yes hu konwa na di more details na abrate for na adofo nyina yo yada se na Ghana born no de offer empre no wa me say I don't go next level na manoma ajamede echiche me wure na say don't go next level de say amu emo na so enam se ebusi system no ntino ama manya awode sonko because me wure nyina me de share Ghana born no mu na omo adi me hwamo na enya we de be se na si me so say yedi nkuko no po no eya me de because say ye ni nkuko and can look at the amount of money yedi kokomo yes mo ko di ni kwa meanwhile Ghana yankola te form sua de yedi ken system agita uni bisikai education system ama education system apaja football yes fititete ya yankore afibia na jinsem ade na yendane enfam education system etuni tanya we ntia madofo no tiomo na yanko nya me dofo ma okani Rebecca mi chance break me chamo pa MC honorable Lord Tano yede encha kese pa edman ene MP honorable Eric Afonso ye chia no pa mprempre obi bia na o hwe ene asegregator fo nyina tikacha honorable MC say yate ye ho adwuma o ye nti no ye ne betwetwe go bresem eti woni na kasa ma me na akire no ebedi nkomo MC Bojuma pa because we be hwe nema ototo because of nema cars ye over speed ni ade nyina no wo bamode e dia homa o dia ye covered e di ye fan sample o dia bumping e wo mpesa so an ma say pragiafo asabi omumu ade omu the right carelessly no sabe obi biara ato no boy nema omudi nema gu akwanso a omu susu omu se omu nema yie pa MC dia Obejuma pa. Yada se papa yura Peter Tabili Piero. And I tell you free Western region asankra gbama em obojuma e wo papa otumu say yes. I don't say obojuma na honorable MC aye no no Mr. Lord. Lord, ya ba de no betwem komo house de otumu say yes so wasemu na se ye kan na otumu say yes. Ye pushu na ye promote ene adwuma pa wo ye.
You're a lot, Yankopon shout. And then some old my dear to say, I say, comment in that, but no so pressure the dozen. I do Messi Friday. You be said any Peter Tabria come more details, you make deep. And it's already Sabria now, there's like I say, at the Rock International Ministry. So, Masina, Medjudi, Ebro, Samson, Trimude Empire, Sebra, Yentro, Kwamba Fasua, who moving in Usina channel, Bias with my Cosa Kamakama, Kaswa Kalabule Johnson, Katua Kalabule Johnson, any Butu, Honey, dear Juma, Bibia Cosa Kamakama, program the Shamame, no Bias ATB, and now Friday on, a bear fire, any Uja, and 7 Dawson, but I believe in a better freedom, a son, your brain. I was pa ana ato ye misan se Ghana alusu enti nsem no doso aha ana me de nsem no besia bre no anya ye be enti ye besia Friday boja ye 7 o'clock pepe ne de nsem no enka no e de abra me producer obo machi dom ene senior Benedict or MCR ho sa so na me ankasa me chocho mucho eye Unispokia nice e wo ha no so bo machi dom papa utum say yes team no is very very strong. Me ankasa me nua be my own blood. Tete Richmond also we the best broker also po ame na o share de makomo bibia o hwe bibia sabre. Twena po nyankopon o shiraw na on kan ho Friday ye be sen hia e bra esim. Medin e de na timu de jumade edin de eye ensem e wo ho. Me ye de na de sekronkron makraw. Bye bye.